umntwana ongabonakaliyo. Ubaba ubonga umuntu umne oke wamkhoma wathi abe namazwi amabili ubaba ubonga abaprofita uma bemvumela ukuthi ongene ngaphakathi indlela yakababa ngoba isisukulayzo besensebenzele ubaba usebenzele abantwana benkosi kabuhlungu ethola iqingo ethi umntwana wakini umntwana kamkhulu wabo bamthathile bamlimule wahlala emthandazweni ubaba wahlala emthandazweni wathi inkosi mabamlahlele lapha ufuna impilo yakhe bamathatha konke kepha yena aphile bayenza njalo bamlahlele amaskali bamshiye amaskali ehlala la ethembisa wathola inqola yamsekhaya bafonela abasekhaya bathi na usiba abazwe umthandazo wabo kathuma ya president muprofita muthomdimo tata bishop chepa hotsa mdimo etsebelo ora le mwane na le moshebile ke bana le muprofita o bana le mengwa ha seti fitile o profita te hotsa mdimo androma ka harutulo o memba hate wari ke teke morapedise hotsa mdimo har le tsela bana besu bate mona le ngwalo le batho ba modimo ba le sidibeng ba metse pholo na pholo ya hao ke mokhutama ha tsa modimo ba bang le tsoho le tla dula hodimo batho ba tla rapella batho ba phidisha ba yena khumana le tsoho la dula hodimo ya yena ha tsa modimo empa ho yena ya ba le lenyeba la ra phidisha bana ba modimo ba ba kena ka harutulo a hopola orna kene ali hotsa mdimo asebeletsa bana ba adulalita empa hlokomela motho a sebeletsang batho a rate ke batho le mapastola keke a morata o khoya ke bao o ja le bona o nna le bona o phela le bona hotsa mdimo a founela boshole bontshare empa a sa ba hotsa mdimo le shoya le shoya mapastola le shoya aleka harobatho bana njala kantle batho ba bona jwa empa ba tsojeleng banna metela dikoloi ba tsama empa mo pastola o kena koleng ya halebongo a kena mapastola ma asiyamanya amapostoli mu le rato le kae uba buthi thando likuphi na tete matsusu athuba umatsusu sinika yabe zuthando motho le ba wawa umuntu othatha khotso yela re mapastola abatho ba tsamaya batho ba mtimo bentse ba bua evangeli abasilo tsamaya ya fetu siyaguquka se profeta sentse ba sibua profite bebele asisale tenga haroro asekho ngaphansi khotso langanyisana ka bo siyalwa ngaphansi perfectola ditaba tsa bo la indaba zabo ntsare simthathele ubaba ka lefase la ho usuka ezweni elikhulu baba izwe laselimpopo uthula ka lefase la Gauteng waza ezweni laseGauteng ubaba ezweni leSoweto izwe lamapolitiki izwe le-apartheid ubaba ucela umthandazo ngaphakathi kulwelizwe lelo ufana nomama wakhe naye akafuna ubaba ngaphakathi kulwelizwe lelo uhambile uhambe inkulu ubaba engene kuba ngazweni leli athi ubaba indawo